malo dijagonalno napred. Ravne ruke, ravne, odlično. I pusti sve da padne kako treba. Široko. I probajte za trenutak se ponovo usmjeriti u samo udah i izdah, vrlo mirno. I kada ste spremni, odaberite ili udah ili izdah i pratite ga pokretom. A zadatak se sastoji od toga da imam neku fantaziju o svome tijelu, iz nje krećem u neki pokret, predam je nekom drugom, taj neko drugi preuzima moju fantaziju i dodaje neku svoju. A fantazija je u smislu, na primjer, fantazija je u smislu moje uši su dugačke po pola metra sa svake strane. To je moj prvi zadatak. Evo, ja ću krenuti s toga. The Atlas are a horde of creatures of creation. Not actors in makeup, but living, breathing creatures, as they are and as they were. The base of the ad carries a warning. Children will be not permitted to see this picture. Adults not in the normal health are urged not to. Watching freaks today is an unnerving experience. I don't want to see you, freak. Not for the reason implied by the 1932 reviews of the film. It is not seen in the freaks living normal lives. Silly streets have a courtship that is unsettling. Monstrosity. It's a stavila olovku sa petljom u kosu i zaboravila da je unutra. Bilo je prilično blijede puti, jer isto tako nije voljela sunce. A i tamo gdje je stanovala bilo je više kišnih dana nego sunčanih. Keď
kad je se to počelo dešavati, nije znala kako da to riješi. Nije znala kome da kaže i kako da kaže. Ej, cvijet mi raste iz leđa. She kept it for herself, understanding that for now it's better. Simply it's better to keep it in herself, not to make it visible, not to make it obvious, kind of between protection and secrecy and a certain type of something that is only for her universe. She thought about, she fantasized, she made lots of scenarios about what would be to expose herself to coming out as a plant girl. Josipa, ja bi te nešto pitala, ali moram sad smisliti kako formulirati to pitanje. A radi se o osjećaju tijela u izvedbi. Zapravo zanima me da li ti je osjećaj tvog vlastitog tijela intenzivniji kada si u izvedbi, kada te netko gleda, ili kada ne. Odnosno, intenzivniji u smislu potpun cjelovitosti. A to te pitam zato jer je moje vlastito iskustvo da u nekim životnim situacijama osjećam svoje tijelo fragmentirano, pa onda više lice, više ruke, više noge, više šta god, leđa, a u plesu je moje tijelo u kompletu. Pa me zanima da li je to kod tebe slično. Silvija, da li ti ikad dosadila tvoje tijelo? Da li ti ikad dosadio način na koji se krećeš? Da li ti je ikad došao trenutak na koji nisi znala više proizvesti niti jedan pokret? Da li ti je ikad dosadile neugode, boli i umor uvijek na istim mjestima? I ako da, na koji način si onda prešla u neki drugi način kretanja? je lakše snimati i gledati plesače ili da više moguć biti plesačica. Kako se
tako lako da sam pomilaš i smaterice, redateljice u Suleiman Pesjad. Moje tijelo je super, je može u roku od 5 minuta umpiti cijeli svijet. Sad sam u Americi, sad u Evropi, sad u Australiji i mogu se penjati po izgradama, po planinama, na 100, na 1000 metara ako hoću. Moje tijelo je fantastično.